Čekaj, vi stvarno mislite da ova gospođa predstavlja opasnost? Vi ste dužni na zahtjev policijskog službenika iskazati osobnu iskaznicu. Da li je to problem? Bez obzira na razlog. Bez obzira na razlog. Bude došli na tremensku stanicu nekako. Hoćete reći temeljem samovolje, to se s vaše strane može tražiti. Pitat ćemo Bikiću. Da, dobro. Cak, jebi ga tako. Nekad unaprijed, pa nije. A se može dobiti vaš podatak? Može, evo tu će znači. Imate izloženu znači? U mraku je, ne vidim. Snimi u licu. Nećete me ništa snimati i nemojte snimati. Zašto? Pa ali Vi recite se broj morate onda. identificirati. Pa morate se... Pa ne vidim je čovječe, a ne Nemojte vidim me je. slikati, oduzet ću vam fotoaparat. 3, Se 2, niste usudili 2, slikati me. 3, 5. Jesam dobro rekao? 3, 2, 2, 3, 5. Ne, 3, 2. Pa možete Maknite reći fotoaparat. Da li imam pravo snimati Na javnom mjestu imaš pravo snimati sve. Na javnom mjestu možeš snimati što hoćeš. Zakon je vrlo jednostavan. Nije da si pravilnik, ali ako te snimi golub na nudističkoj možete plaži, meni to je problem. napisati svoj broj? Ja ne vidim u mraku. Molim? Pa imate vi dosta.